አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን አሁን ወደ ሀገራችን ገብተናል። ያለን ኢትዮጵያዊ ውስጥ ነን። እንግዲህ እንደምታውለው አልሐምዱሊላህ ሀገራችን ቆንጆ ናት። በሁሉም ነገር ከለመገመች ሽፍቱ ከለማስወሰድኩ ወለለ ረብና ነው ታሪ ታሪክ ተቀበለች ያረከበለና እንግዳ ይዋቀዱ እጅወባድ ተፈጥቷል عشان ما تكفي داوي تاخذ الدنيا في الكلام هذا في السنة نقدر نترجع النقاط عشان اللي بقي السنة نقدر في السنة نقدره إذا داوي تاخذ الدنيا أكما قلتن إثيوبيا تكمل جدا ثلاث ربي سنة اللي ورا الوجنات في السنة جتون يا دانس خدنا دانس ورا الوجنات فكان باي بقولك هذا مثلاً يستني لكن كسباق أبغى تريجو إنما عندك أكما قلتن إنه قد شجع الدباني أستاجرنا بيجا مراسف أمين نوجد في تريجو أتوقع أما ضرو أس جاكيسي ويا أخر أكانوا بيتجفتي ويا لا بيتجي ويا زك أكاس بيتجفتي وندافو داويتا في الدستينيا إثيوبيا وغربي ربطوا بايتو كنا مجمعين بايتو كوا بايتو تبليني أما كان جروني ما تبره يجيني أم بايتو كنا مجمعين بايتو كوا بايتي እና ከሰመስሙ ቪዲዮ አዳዳስ ንፎራምና ካናንዱራ ካንደር በኒ ወራምነ ጀነ ዱጋረብን ተለ ማልፈው ጀተን ጾም ይጠለኒ ካን ሙስሊማን ለካን ኦርቶዶክስ ለ ጾም ይጣማ ማበተኒ ከነት በቃ ደብኑ ትጅራ ሰበቢ ከናፍ ካንጀደ ቪዲዮ ወራቡ እንደደኘ እና ከናፍ ዋን ኩንደ ዋን አቴት ንፎራምና ስሙ ቤስስና ዋን ኢትዮጵያ ከስት አደማ ጅሩኩ ደለ ስንብራን ወር ስንብራን ይገኘ ዳኩ ዳውታን ከደስተኛ አሳስ ለፍባይሱ ማለት ወጀተኒ ከራረ ጅራ በፕሮግራሙ ወይቀምና አቺ ደሙ ጣፋክ ማገርታት ነው ሽርክ ነጅራ አከም ለራበ በሬዲ ስላ ገባብኝ ከነመጅሩ አኩማ ገርተኒ አርሜለ ኩማ አገርታን ኪሎይ አከም ያርሜ ዋንቴ ድበዱካ ማልን ድበደረ ገመቺ አፍዋን መንጅሩ ወላ ለንጅራበር መቹን ነው ተጅራ ዱባ ዱባቾ ከነ ኦነር ጉጂ አከነ ሙክት ዳለም ጂዳ ዳንድላ ለሙ ጂዳ namni daalamulle nama gammachiisa alhamdulillah rabbil alamin fi maki ya gaw dafu ana gammachuun nabuutu akkuma waan jedhu ismatti tesel dubbatu duba dubbacho angama maati keenyalle muraasa bira geenye malee muraasa bira geenye gana deemna gana jiruuti fira keenya hunda gaxarii dhufaa deemne gana of yennilla salaam jennaani gana dubbisnaan isaanillee ganaan guguutiidhaan nu eegaa jiranii amma kan jiru Addis Ababaadha as warra jiran dubbisnee jirra amma kan nuwaaf immoo warra gadaarii keessa akkasuma wal keessa warra jiran ture katamaa xiqqoo keessa warra jirantu jira isaan birallee ganaa hin deemne gizaachi deemsiniif waraamna ammaaf garuu kan duraa kana isiniif waraamne waan tokko nuuf sirreeffne tureyyuu armiti yaslee achi jirti waan saniif kan kee umaa waraabullee hin dandeenye tureyyuu daawwataa firdisi keenya anga harraa waan wajjin talik baay'ee tokko gahata min jedha ammas taanuma guyyaa harraa ulmaan keenya woonatti tolee isiniif waraabe isiniif gadhisna tolu baannaan immoo akkuma ta'e viidiyoo kana daqiiqaa 10 akkuma ta'e isiniif gadhisaa daawwataa ta'e wajjin nagaaf nataa akkasitti waamicha wayyiin ነው waamicha sirraa guddama waan jiruuf wachi qaqqabne qalbii rahaati waraabne isiniif gadhiifna Ashama kamuni daawwataa fi hordoftoota keenya kan turtan nagaa keessanii nagaa galata rabbii haa nagaa godhaa isinillee bakka jirtanitti nagaan keessanii yaa baay'atu egaa rabbii baay'ee tokko gammadee kan jira amma kan argamu eessatti Itoophiyaa keessatti argama እና erga Itoophiyaa kee viidiyoo si waraabuutti jiru tokkoffaa bakka jiramtee maatiin hundumtuu biizii na gochaa turanii bakka nagaan dhuftee baay'ee tokko gammannee jirra bakka nagaan as keessee maal bakka waa baay'eetu jira sababii saniif akkan nama wajjin dhufee jira daqiiqaa muraasaan dura armii koo wajjin nagaan sin gaafannee jirra eessa deemuudhaaf akka ta'e sin beeksisnee tureeyyuu amma armii bakka qophii sana jira amni xiqqoon dabbarraa nan gadi ba'ee pilaatimool jala seetan jira daawwataa fi hordoftoota keenya maaliif yoo jettanii awooshiin naa bilbilteellee akka hin hojjenne akkas godhatan jira riyoo tokko wajjin jira warraachi keessa jira jechuun bakka deemne san keessa warra jirantu jira isaan wajjin gadi ba'ee kan kanaraan immoo Addis Ababa keessatti xiqqoo jiraamtire gaya mandeen waggaa 3 keessatti
maalmaa jettee qabdi maazariin dhimma wajjin jecha jiruyyuu akkana ta'e asin hin deemin bakka waa baay'ee cannaqamaa turte inni amma bakka raayishni akkamii akkanatti agarsiistu ilaala xiqqoo isaatii afur shanan takka tureetan ijoollee wajjin jennee safara keessa walii gochaatuma akkasuma xiqqoo zorreetuma gara isaatii 12 ምናምን wal deebi'a raayishni ishii natti agarsiistu walitti tole sirika waraaba ijoollee naa sarbanii na waraabanii jechuudha yookiin barri marrattuun eeguu dandeessi gati ta'eef nama gochuu hin danda'u yookiin immoo erga manatti galle bakka deemnee sana erga manatti galle kallootti soo ta'e immoo sirika waraaba hundaafuu daawwataan odeessa keenya yaadee isa kanas jedha bicha iddootti galloo waan arginu akka maatii irraa bakka nu deemnee garuu bakki isaa mana keenya irraa በጣም itti fagaata akka malee fagaata Addis Ababaan immoo beekanii magaalaa guddoodha wal keessa kanaan immoo asnoo baanii gara deebi'an tokko dha baay'ee ni dogoggorsiisa anaaf amma xiqqoo torbee sadan kan akka guututti xiqqoo natti faata sababii kanaaf armeetiyyaa cannaqamuu dandeessi haruu dandeessi kanarraa waa baay'eetu jira mi hundaafuu mana akkashiin jirtu irma eegaa yoo natti tole yookiin nan bilbilaaf yookiin immoo bilbiluma kiyyaayuu nan cufaa እና ዋንሽ ጀቱላላ አማ ማርቲ ወኪል ሞ ያደሽት በቃ ገባቴ ፌቲሽት ገባቴ አከበር ባዲያታ ጀትሞ ኖርማል ደጅት ወኪል ሞ ኢሎት ለካኛል ሰው ወጅላለ ዳውታ ፈደሰከኛ ተከኛው ሁንዳፋ ማገተሪ ገመዲ ባኔ ጆቶ ራስተ ይጅራ Egaa daawwattaaf yoo deeste keenya kinu akkuma agartan faradniinas biratti kinooyi dhudhufaa jiranii yemir biyyoonni baay'ee nameedha taasaa nutti haay nu jedhanii nu kofalchisaa turanii as biratti kanatti nu bira darbanii bicha das nameedha Addis Ababaan baay'ee tokko nama gammachiisti baay'ee tokko namatti tola. Egaa daawwattaaf yoo deeste akkuma agartan warri namoonni as keessatti wal gahaa magaalaa biyya adda addaa irraa bashannananii እና baay'ee nama gammachiisti Addis Ababaan garuu kana qabaachuu baannaan dhugaarratti baay'ee tokkolfaadha Addis Ababaa jiraachuudha ደግሞ በአማርኛ ለምታዳምጡ ለምትከታተሉ ቤተሰቦቼ በድጋሚ እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ ያለሁኝ ግን እንደምታዩት ከገባሁኝ ትንሽ ቀናቶች ሆኖኛል። አሁን ያለሁት አዲስ አበባ ነኝ። የምትከታተሉኝ ማለት ወደፊትም ለምትከታተሉኝ ደግሞ ከዚህ በፊት እየተከታተላችሁ ያላችሁ ሼር እያደረጋችሁ ለሁሉም ሰው ተከታታላችሁ እጠይቃችኋለሁ እና በጣም ያንዳንዳችሁ ሰዎች ጸሎትም በሀሳብም አንዳንድ ነገሮች ከጎኔ ነበሩና በሰላም ያስገባሽ ነጋንገኒ የምትሉኝ ብዙ ሰዎች አላችሁና በጣም ከልብ አመሰግናችኋለሁ እና በጣም ከልብ አመሰግናለሁ ነው የምላችሁ። በጣም ነው የምወዳችሁ። እዚሁም ለሰው አዳርሱልኝ እና ለሁሉም እንግዲህ ያለሁት አዲስ አበባ ላይ ነው። ዛሬ ምንድን ያሰብኩትኝ ከማዘሯ ጋራ ቀደም ትንሽ ደቂቃ ቪዲዮ ቀድቼ ነበርና አሁን የሄድንበት ፕሮግራም ላይ ከማል ወጥ አለብን ይሞቃል ይጨንቃል ትልቆሶች ምናምን አሉና በጣም ነው የምከብደው በዛ ምክንያት በሚለው ወተን ትንሽ ወጥ እያደረግን ነበረ ስንወጣ እዚሁ ሰፈር ነው በሪፍሌክት ምናምን ብለን ነበር የወጣነው እና በዛ ምክንያት ይኸው ውጪ ላይ እየተዝናናን ነበር። አሁን ግን ሀሳቤ እኔ ርቄ እንደሄድኩኝ እንዲሁም ደግሞ ስልኬን ዘግቼ ነው ያለሁት እንዳይደወልልኝ እና እስከ ማታ ድረስ ስልኬ እንደማይሰራ ነበር ማታ ስላልኩ እስከ ፖሊስ ላይ ወደዛ አካባቢ ተዛዝቄ ወደ ቤት ስመለስ ማዘር ማለት ነው ምክንያቱም እሷ ሰፈር ውስጥ ብላ ነው የምታስበው እንጂ ከዚህ እንደራና ታገም እንዲሁም ብዙ በኦሮምኛ ነግራቸዋለሁ አማርኛ ለምታዳምጡ ናቸው እጠብቃለሁኝ እያልኩኝ ነው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ እና ለሁሉም የመኪና ጫጫታም አለ
እና እስከ 12 ሰዓት ላይ እጠብቅና ምን እንደምትል ወደ ቤት ገብቼ ትቆጣለች አትቆጣም የምለውም አብረን እናያለን። እና ቤተሰብ ለሁሉም አሁን ላይ እንግዲህ ያለውትኝ ለመቅረጽም ስለማይመች አለው ተከታተሉ።